zanina pathian sibai buk tura local com zong tele YouTube lama min thlir tu zong te palai mun rang atang local te min sandam tu lali suwa Krista mingin in sawa in sibai kabuk sevani minit som thumpe kan niya ahla ther le mai tu dar kwari na tur minit som panga niya kasana hian dar kwale minit som panga ka zo angaya ma se zanin chu thil pakhat ti ka du tlat aw rual ka duwa ka ngen chewani kan zawa in kan dinganga keiman athu karon soyanga ring takin chunglama ban pharin amen kan tianga avoi ni na chuan voi ni ani don ani amen kan ti zo chuan lalpa chu fakin omro se kan tianga athu ero chu keiman karon soyang. I would like to make a request to the congregation tonight. We will make a slogan together, and your response will be a big and very loud amen. And for the second time, you will give a loud amen and praise the Lord. You will continue by saying, praise the Lord. Kan zawai ni lo dingang u. Khongai takin chunglama kan ban for the glory of God. Let us raise up our hands. Chunglama bani parang u. Krista pasal cha teruna yan pathian chu nai nomro se. Amen. Thalai te zinga yan pathian chu nai nomro se. Amen. Lalpa chu fakin omro se. Ithuang le. Trong dang mangan tam si a tlem aziz ti zeu lo chuan tan a boring deu dona point te khakaron ti rive lek kha antan po justice kan ni ve tawin ka khia a min lo khethiam don ne chu chon hun a lo lak tam pha tak deu le I how to ten min khethiam mayang chu zaina kan thupui kha pathian nai ring tu te chak na ti ania apoimo vet le mai tonight for this MTKP INKHAWMPUI, our theme, as you know, is draw near to God, and I was given a specific topic for tonight's preaching, that is drawing near to God is believer's strength. Ulta pulta. The strength of the believers is drawing near to God. Pathian nai hi ring tu te chak na ani ti ani don ani. Pathian tu lo siarang u. Exodus bung som panga chang ni the book of Exodus chapter 15 verse 2 only. Exodus bung som panga chang ni lalpa chu ka chak na le ka hla ani chu ka chandam na alo ni taboka ka pathian ani ya ama chu ka fakang ka pa pathian ani ya ama chu ka choi moyang. And the second reading is taken from John 15 verse 4. Chanchin tra Johanna ziak bung som le panga chang li min lo ke pui le te u chanchin tra Johanna ziak bung som le panga chang li keima reng ro u keipo nang mania ka rengang Peng chu gre phuya reng lo chuana maina ra thei lo ang bokin nang ni po ke mainom reng lo chuan in ra thei lo wang abide in me and I in you
as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Lalpanathu kan siarmal min som sakro se. Amen. Zaina yan pat kong thumin karon thena kan sarmon hi soi tu ratama sarmon pakhata soikim vek tak tak thei an hilo kan thopui kha pathian nai ring tu te chaknani ti kha ani ti chuan my sermon will include 3 points only. Pakhat na chuan ring tu chaklo kan tam ti hi ka soi du ni. My first point is there are a lot of weak Christians. There are a number of weak Christians. Plenty of Christians are very weak. Ring tu chaklo kan tam ti ani. Ei ru ho po hi ring tu an ni vek. Mo. Upasit te pon la lua thau. Tura sangarai ho po ring tu an la ni vek. Mo. Politician le sarkar khruai tu te po kan rama chuan ring tu an la ni vek. Mo. Vote tral ho po ring tu vek thau. Pui hem tak kan ni. Parapet le step tele retaining wall sezet zeta kontraka siam ho le kheu kho thei ho po ring tu thau adik ro nisa in lo the enrex lo chep routine ho po ring tu thau baral ho po ring tu thau gram zaria da voksa buk ho a kezi kar khala ho po ring tu tho ahun lova premarital sex mang chin ho po ring tu tho adikem in mang ve tak zuin zeu ho po ring tu tho khua hi varlo de vasin varlo ang ring takani kan rama hian mo ring tu su kanin ti vek maya ma se kan saklo ani eng wang nge lo chut ve te u donga piang thar thin po eng dong nge ka khelo ke ms dong nge cms dong po ka khelo dong piang thar thin po thian te ho chuan thil rei lo soi na nan mang kan week mani kan saklo mani pathian nai hi chakdani kan rama dignate rinom nate atlem na chanchu ring tu saklo kan tam lutuk wang ani zaina hian in enteng ukhai midang bel lovin eng wang nge kan ti chuan ring tu pathian nai lo kan tam lutuk ring tu ni ve mai kan tam lutuk ani chowang chuan miriami chuan lalpa chukachak na le ka hla ani atia asap tronga chuan the Lord is my strength and my defense ati daya hla ti hen non let daya enge chan ka khelo helai hian defense ani lalpa chu ka chakna le ka in ven nani tinan yang chu and he is also my salvation. The Lord is my strength and my defense, and he is my salvation. But
there are lots of weak Christians. Why? We do not draw near to God. Pathian kan nai lovani. Atavatam em. Sam ziak tu chuan heti hian soya. Lalpa chuan a ko tu zong te chuan nai thina. Ti tak zeta ama ko tu zong te chu. The Lord is near to all who call Him, in truth. So vain zaina hian pathian kan ko kan nai avahun ta em kan ram siam that na hi politics ani berlo pathian hi naila thil dik thil fel thil tha thil tlo hi alo om karing chu pathian thutia mani so wangin sam ziak tu chuan lalpa chu kachak nale kaponi. The psalmist says, the Lord is my strength and my shield. Ti in a soyani chowan chuan zaina yan lalpa hi kanchak na weak Christian. For all weak Christians, the Lord is a strength. Unless and until we draw near to God, we will never be a strong Christian. Christian sak kan lovang ti hiani kan ko khan kan unit TKP kan TKP unit kan BKCP unit kan PMP unit sak na chu pathian ani nai ang takalang nai silo kan tam thin te wang te po hian ring tu chak lo kan tamani point khat na chu kan zo ta point ni na eu minisong pangadon local tamaya point ni na chuan pathian. My second point is pathian nai hi katan itan atha ani. Drawing near to God is good for you and for me. Drawing near to God is very good, excellent. It is outstanding position for you and for me. Tinani chu pathian nai hi atha ani. Nai shim hi alo poi mo zia le alo danglam zia han soi ati fia nanan soi hi thain ka khia. Ki poi ka ngai tua ta sap dula mel thadeu beti emo Evelyn emo Rachel inge nupuya nei tur kanya Amber Hart inge Selena Gomez hialpo nupuya nei tur po kani mai theya ma se kanin lat lutuka angai naum lovani chu wangin kan nu hi kapom ve ta mai mai ani hantila tinani chu van duai thak takin kan chuan na long Taylor Swift ne na kan chuan na long khalo ke sia in Taylor Swift nen hian thliar kara kan pani chawin mi hring dang mu phak lowa tharuk khan tang dun tai la katia ka ngai tua ta lo male atira chon min ngai sang lo ngotang ma sen renga mi pathana na dan cho ka zon sakanga yanga min bel chung dona min bel chung fo mai dona kar ni khatan liam phei chuan ka tel lo khana khosa thei mang don lova kan pani chawo om dun kan nia wangin nakida phei chuan zan ate kan bi ruk san ve langa votati te khan kan kwa lum ve langa chuti anga tharuk kan tan meu chuan mu enge mo chu om hrimang a chiang ti ro in nai hi chu omani. When a person and a person are coming closer and staying together for a long period, there is some connection.
If I say that between a boy and a girl, there may be a heart-to-heart relationship also. Who knows? Mi pa le mei chia emo amo tu te mo kan chen ho ring kan ko sak ho ring chuan mo kanin naya kanin hip to na chu in nai om zia pathian po hi nai lamo ti ka soifia du dani chu pathian po hi nai lamo chu kanom dan tu rani tlangwal pakhat poin o sakira hi chuwan mel that tak alam thia boxi melta boxi pian boxi kawahan du tak em ma se kadem na em chu min shelo lutuk hi ni at the end in lat thi chu poi dewania lelama chuan mo chas po hi kan thalai ti ke hu pi ho poi chas in lat hi in ngei reng lo khodang le khodang anom chona tira lungkoi takin hanin ai enge mo vel maula thani thumaral chuan in break ti deuh zel mo distant hi kan mamo kan ngei lo reng chowangin nai hian mo kanin nai tula atira thin lungpoin hlan lo mai la thin lungi kan hlan tual la kan thupui hong tuina soyang khan heart to heart thin lung le thin lung in zom na a theng thi na ni chu tak mai chu ring tu chak da chu alonia ring tu ti chak tu chu ni in nai chuan in hip ton na alo om thin nula pakhat po abial pa de in nai faran lutuka rai pop mai ni chu ni mai sin in nai hi chuan mo a chezong ka soina ni lo pathian ne na kanin nai po hian mo tharau thiang limfa chu kan pa yang choban sai na hian in nai hi avan poimo te lulem nai hi kan tan ke tan zong pathian nai hi atha ani ti ani. You know the story of Samson in the Bible. Bible a Samson a chan chin in sia foreign nu la delili malchunga ambudor dor he pa hi nazarit mi pathian serran hi foreign nu la delili malchunga muhil dora delili la chona dob keu mai se mangai om tak mai ato pa chuan mo athuruk pathian in a serran na thuruk hial mai po chuan filta asam chunan kata ni dangong ina chak do na moti chak teu talawani kha nai lo tu nai hi chuan mo a chak theilo amit muan kher chua ka gaza laman fuaya bu rot som na rot kur meni middel chung khan mi chak khwai sen khan mo chu ni nima sela aun nundunga chuan pathian ron nei le ta lalpa athin lung zong in pathian chu han au le ta lalpa top nan voi khat sau mitui nen lalpa han nei chuan lalpa na tlan san thei reng lova lalpa chak na chu anena lo theng le ta adam lai aya amel ma ten ne aya tam ati lum aya tam alo ti lum ta ni lalpa nei chak na ni lalpa chu fakinom ro se zaina hian Peter thon thua soile kadu. You know the story of Peter. Peter was fed one night to catch the fish. Luke chapter 5. The Gospel of Luke chapter 5.
chan chin thalu ka ziak bungan siara chuan Peter chu zan khuain len denga lo cham. He got failed that night, but Jesus came to him. Peter, cast down your net into the deep. Throw your net into the deep. Ilen khalitulama dengla sanga manro le tita. How did Peter say it? Lord, I got failed the whole night, but I will throw my net according to your words, according to your will. That is the word of Peter. What happened, you know? The two boats were almost submerged because of the fish they catch. Sanga an man tulong pani pilek lek kopin. Sanga lo mantani. Lalpa nai juvan traem. The one who got fell last night, that night. Peter was a successful man because of the word of Jesus Christ. Did Jesus ask him to use Peter to use a new net? No, the same net he asked him to use. Did Jesus ask him to go to another place, not the lake of Galilee? Galilee dil ni lowa dil dang akal turi di so na tirem tir lo dil ngaya lo cham na dila tira len tharmang turi na tiem atilo alen ngai boka mang Peter nang zogi lo chamani kha iuna wan rian deng ro se tiem tilo Peter boka mang Jesus Christ asked the same Peter who got failed that night. The same person, the same net, the same place. But the difference is the Word of God, the commandment of Jesus Christ. La Peter lo tin na chu lali suwa asida lo tel ve chi khat Peter chu lo tin ta ni kha chawang in zaina hian mo pathian nai hi chu thani thalai tu in lo tin na chu mo eng danga ma hianom lo in chak na chu bo eng danga ma hianom lo swal ne tura chak da gat phei chu lalpa ne na chawo INRINNI chung chang atenaman chiang em the adulterous woman, John chapter 8. They brought her to Jesus. She was to be stoned according to the law. Zudadana chuan den lum ngai turaniat thingai ngai tur kha an van nei em khopa. They draw near to Jesus. That lady, that adulterous lady was drawn near to Jesus. Ama tum reng pon lo midang inan an nu nai po kha lo than isu. Isu akianga anon nung nai ta ti chuan lali suan judgment an siam tak mai chu tunga deng lung thenom lova kan frevek. Kei pon thiam lo ka chan tir lo wache kalati sual le to su pathian ri ruwa chuan mo ui re te tun ma lo kholo to te tun ma lo fel to te po hi chakna pe adin thar le hi sin lalpa ri ru zaina yan ri ru beidong to te in tun ma history alungoi lo te po inom mai thei nima sela pathian in nai chuan in lo chak thar leang lalpa ngak tu te chuan an chak na chun siam thar leang avaro puyem minin nga che om to kan chak na kan din chua le na kan hlotlin na kan ne na ani point pathum na pathian nai nan kadu ber gar soi do chu
in serran itranang uthalai ten hei tak ki kaduani in ho puya po my third point is to draw near to God. Let us consecrate ourselves. Consecration is very important to become a strong Christian. Consecration is very important to become a very, very powerful Christian. If you do not consecrate, the Holy Spirit will not come in you. Tharau thiang limina pol te lo tila ti khial o me in then thiang lim na kan va mamo pathian ta ne in serra ni thalai te ni zirang u in serra na trul na thin chu mo ho te te kan soiting kan sam me dan le kalar dan ate hian in serra na trul kar masaron sin phuta akar le ron hring le ngula a pathian mi sam lo lutuk te po hi ni ve sin then khat chu beka om lova chi pa buka mo then khat chu a ti khan chi sang sang khan kan sam me dan le kan lu me dan te kan color dan te thleng kar ma sa var ale pe ka me cheu po a hring deu eng mo kharon nia o awan pathian nai lu lo sam lo khrisel lo wanga sam dik lo wanga lo color chu ka hre thiam khami ringot mai te poi om the sin tlangwal pakhat lume undu maksak de wan ti po kha lume tu ne na le lam hoi ang tladin min me ro atien ti kha du dang dai ve khop necktie le suit hak te hi insertion nasin West Thailand ka bia line dap chua kan in khom puye tut kam alum rap thak lutukani ka thu soi tu ka ne Sunday tu ka tang ut ka ne jes puma thane te pon localin ka kheta suit ka hata a lume a chung ane tui lup mai mo dap chom toin amang kha ma mit bial ho khan in riang chu in bial ania dar lak te po lum tak khani thu soi tu kani sia ho dewa kain thuam chon a fel lawang su thi kan haram ram leng du le ka hre om mayang pathian ta na ka in ser ranani katiani chu western style ti lapang ani lo kanin chain le kanin dress na te po hi lalpa ta na in ser rannasin iti theingal hola committee na ki korbul hakte ti sat ni nek nuk hakte lalpa tani se rangangu kanin cheina le kan thom no te po hian ti hini adol le chuan meizuk du wanga chua zut lo ha heng te in se ranangai in kom chung po in sum thei mang lo zaina poi pandal nunglam tro ka chon meizuk tu ra chuare min tia in va chuak thina ni mai thei ka khelo in sum ve ula in zuni poin in serrang ve ula kanti theirengani lalpa achakro se lalpa hi chakro se ti khani ui se ha sei le te in serranna ke ui sai ke du renga ma se ke lo lui a tharau pai lo sa deu ri riau hian ka ria ui sa han ei don chon kan ho ngal deu hul zela ko ran da thok tu ji nga po ui sa du deu hi kan no ma ui sa nei don chon an ho deu hul hian ka ria mi ji nga po lu hian thengam lowa tuina mo le tu te pin da na mo te hen an vati thina ka du lo ke chu ka in se rang ve mai ni eisu ka ti lo ka ho chuang lo o in se ran hi atha consecration hi atha ni adol le chuan ari der minin nga velin ka pelang bible ken ha
giải na hen in check chela in mong kan lim chu ni deuh beranga Bible keng lo easy going easy sleeping in easy lutuk nula pakhat po abial pa na pot lok loka a easy ve de niang lalpa min pui ro hei ka on ti ti de rania ti easy lutuk ki kan tam lutuka keima hian ka practice ve chu dc ate khoi a mo hian khun ser mang turin min pe phone a bible lom tholom keng mayang lekha khanen ka chiar dui chui la keng mayang ti hi lo langa ma se pathian in miron po ve na chu pui thiam devotion mang turin an keng cha bible hi inok sak pui ngam lawang mo keima lo thleng ani chu chawang chuan bible in nok ma sela pom ngai ma sela thuam loya muala poni rose DC conference hola poni rose ka pom zel to chu ke ma testimony ni chu ha pui ve ro u bible ken te mo poi monia chu consecration in serranani mo chu ni tun lai nu la bek phei chu ka han che ka tam tak chu ate lutuka phone le lipstick le compact le sada phone te le sikar chialem Bible la leng lo labunen phei chu na leng lo fen deu nal deuin ti khan tak te ten ron huma INKHAWM ba na easy chuak leula theivek Bible an a tra chuan zu zor na ina lu chu har ve takania o chowan chuan Bible ken te himo consecration in serranani pathian nai nani ti te hi mo apoi mo leni dot le chuan pathian la chau sak ha tingot tila zai mi deu tan ni mai theye zai mi lo deu nan po love song sakhi sualani em ti kom te po tv ka mu fo sualani em po ka khelo leng zem le hla leng long sak em te po ma se pathian rong bola pathian nai tak tur chuan si tan changwak lo hian ka hria heng ho hian mo pathian nai tak tur chuan saklo ngam angai vesin mo pathian la sathinin ma ngai tu di chui lo ni isak le thosi chuan pathian ya latlat sual nei lo ten min deng ro se SDO la min ti isak le ilam le vak te chuan ahla le tlat zel la thatak ni ma sela chawangin lalpa fakazai thin tur chuan lalpa ta in serran hian love song sakhi sual katilo ma se lalpa rong bol tak tur chuan lalpa la chau alal lo theilo pani chung te chu ni chawangin zaina hian khang te ka pathian tan in ser khanang sangang u ti kha pastor let lang wal pakhat Christian lang wal pakhat traina an zindu na chuta an zindun na chuan tlangwal enge I Christian dun hi I hlime mi lo mem I chakem te pastor te pastor Christian chu kani ka phamia lo lali suarinom takazui pokadum ma se kachak lo lutoka katlule thina ati ha ta chuan pastor chuan heti hian ati ta ni mo tlangwal ni chakhi harani ngoite in ti siak lok teng trena hian atia a bible chunga chuan pen hitian in da din siak ka ngatia pen in da din siak a khan
a chouta khati masaro le ti tlang valenda ding don atlu zela atlu zele apen mor sum si tinga din theyang tia pastor chuan ani le o kan ti venge o ke jan ka ti ding don lo ma tia an tia tia penan data achi pat choi te nan benga hey ka ti ding the lom khati I chel din tlat te chuan kai pok thei ve tho lom te thei I thei ma se ti si lo lom pastor chuan tia tlangwal nangma chuan I tluang chu chandam tui suwa ine lom in chel tir ta che a chela in phal ta che ti chuan I tlulawang chu atitani chu zir tir du chu zainai na ma kan nai hian mo sual ten bo thina chak na kan nei thina ama kan sual kan ne thina ni ti hi ani ti kan soidu ni sipai pakhat piang tarpo barika thiante ne sipai mutar dula thing thin lalpata na tong trai ngat zelamut dona a thiante nan nui so phekhok tenan voma an lo al beng chenga atong trai ti boy thina amangang lutuk chu pastor avamuta pastor thing thin ka tong traya ka thianten min phekhok ten min vom min ti buaya a thei min ron beng oka ka tong trai chalei thei lova ti pastor chuan o vazialo ve engtinge tlangwal kan tiang o ngai to wangwanga pastor chuan tlangwal pathian chuan engkim a reveka thing thikher lo mai tala mula trong trai mai la an vom lowang che a e thangotang pastor ratia hole ta a avati ta aniang chu thlakhat nuwa pastor chu aron muleta pastor chuan tlangwal ka thupe kang khani ti em kapu katiama se e ka consens ka chiale trasiad na le lali suak nung ka zuinain rinom lovin ka in retla ta ka in thiam theilawa min vom ro sek ka van thing thi om em katia ka thing thi lui tangat ngata mi som thing thit pui ka nei to sin pastor mi som thing thit pui ka nei to aron ti tamai ni chu zaina yan ama naya kan tan ve deu hi chuan mo khovel hi kan nea chak na kan nei thina ni chowan chuan zaina yan unau du tak tu ka thu kha nan chuan unau du tak tu pathian khongai na wang yan in thoi na nung le thiang lim le pathian lom tlang ni turin in tak sa chu in la na ka nge na chu I appeal to you brethren, by the mercies of God, to present your bodies for a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is your spiritual worship. Atiani, abide in me and I in you. Kema om rengro uti pathian nai om zia chuni e. Choban zaina yan he pathian nai kan sakna ni lalpan kan zatan malmin som sakro se